sibai ule avoin hi me ni som sang ni som ni le paruk pathian ni ani a Ramthar weekly recap hun kan lo thleng le ta Ramthar weekly recap hi thok tulam in dai tok lo na wangin kan regular lei thei lova ngaidam kan di le regular zo ka he program hi kan kalpui thei na turin in mi ṭawngṭai puina kan dil bok ane ole mission field lama kan thu thar nei ang te ilo ngai thlang u karbiang long nimin ni kuwa thanga sang ni som ni le porruk inrin ni tang khan dongka mukam pastor bialin crusade an neya speaker atan field secretary reverend arlol thapuya an mang crusade hi zanin thlenga nei tura ro man ani ṭawngṭai pui turin kanin some nimin me ni kuwa sang ni som ni le porruk inrin ni veka khan longnit borzan thalai prna te chuan DMC blood bank tan longnit borzan kohhran compound blood donation camp a buatsaih mi som pathum mi pa som pakhat le hmeichhia pahnih thisen an pe blood donation camp hi an buatsaih voi khatna ani a thisen petu mi som pathum lai an om hi lawm an ti hle thisen petu te chunga lawm thu an soi ani professional ministry Rawngbawlna kal zela karbiang long field chuan beauty training sari hazana tluang takin an nei zirlai training sari hazan biala tangin mi som pakhat silonizan biala tangin pahnih le ringlo pahnih an tel theia hlok thak an ti hle Nepal mission field inrin nikalta ni hni thlanga sang ni som ni le paruk khan dading kohhran pokhara biala upa thlanna nei ani a pakhat thlantlin ane ringthar tunkar inrin ni khan kakar vita kohhrana puitling le no pang pahni ve ringthar an nei Jharkhand mission field ni somni atanga somni le pakhat April sang ni somni le paruk khan 2-day special retreat on pedagogy for teachers le school inspection Genesis school lodi ha Jharkhand mission field muna nei ani a puarl ringliana SOS in school inspection aneya IASC lamatrangin resource persons Dr. Lalrin Felikhiang te Dr. Lal Moipui Chong Thu le Dr. HT Malsom Tluanga ten hun an mang hlok thak an ti in hun nuam tak man ane Upper Assam Mission Field Upper Assam Mission Field ATC 010 Intensive Field Education Tour hun an mang May ni khatatanga ni sari chung khan Aizawl Theological College BD third year zirlai mi som pariat tele faculty member mi pathum ten Upper Assam Mission Field chunga Pastor Bial Pathum Maduri Pathar Jonaile Laime Kuri Pastor Biala te Intensive Field Education Tour nen hun an mang heng Pastor Bial chunga kan mission school te baka thingtlang kohhran hrang te tlo in hun an mang ane Kolkata Mission Field ni somni thali sang ni somni le paruk thotan ni khan Kolkata Mission Field Basirhat Pastor Bial chunga multipurpose training school second batch honna program man ane Kolkata Mission Field chunga Basirhat Pastor Biala kumsang ni somni le panga atangin professional ministry Rawngbawlna kalpui ani a kumsang ni somni le paruk April atanga
sang ni somni le pasari March session atan music school le beauty culture school te chu a hon na hun man ani he huna hian bel tu pastor in zirlai thartelom na le fuina thucha asoya second batch hon na hun amang ngal music instructor pusil rin zuala le beauty culture school beautician nulalal thangpui te hne na tangin hriat tur pawimawh ngaihna ani a basir hat kohhran secretary evangelist probir kumar biswasan zirlai te hne na an zir chhunga an laka kohhranin beiseina an neite puan chuana le hriat tirna hun amang zirlai te hi college no pang le in chung khuramo phurna pawimawh nei an ni hloma wangin class regular taka an kal thei dan tur ngai tu puin an hun ram chang nei dan ngai thla ko fek ani nuwa atam berterem chan hun milin a hnuaiami ang hian class nei dan tur an siam pakhatna music class Tuesday Thursday le Saturday ate nei tur ani a hun hi dar som pahnih le achan ve atanga dar ni le achan ve PM ani ang pahnih na beauty class Monday Wednesday le Friday ate nei tur ani a hun hi dar som pahnih le achan ve atanga dar ni le achan ve PM ani don ani tin hydrofacial machine Dr. Lal Mingmoi khiangte last studio nei tu in SMB apek chu Kolkata mission fila man tura ru man ani angin field office atheng to Kolkata mission fil hian lawm thu an soya he khol hi Rawngbawlna atan ṭawngṭai taka man ani ngei an beise ani Kolkata mission field chunga beltu tharadin mun le mathlir then khatte lo ngai thla ila kohhran ho ṭawngṭaina le ṭhangnem ngaihna wangin Kolkata mission field chunga lali suwa zui tu thar an pung ve zela kumsang ni somni le paruk vo in thlengin beltu thar mi zahni somli chuang an nei to ani kumin chung hian rin na nen mi zakwa somna chuang target an nei mek bok kumsang ni somni le paruk chungin Kolkata mission field chunga malak dan tur working committee in hetiang hian rel pakhatna pastor bial thar hon bel tuma malak le bial tina fellowship thar hong tura chanlak pahnina medical camp lian tak nei tura malak pathumna veng chung mi puite ta na chhor thei tur thil bial tina nei tura kalpui palina Kolkata kho pui chunga Rawngbawlna city ministry changtung tak nei tura malak hengpa ka hian kumin chunga ta na machhop chi hrang Kolkata mission field chuan a buatsaih a hlotin ngei theinan kohhran hote ṭawngṭai puina an ngen ani Bengali tong exam ni somni le pakhat thanga sang ni somni le paruk khan Kolkata mission field Missionary-te Bengali tong exam tluang takan nei ani tuntrum exam a hian mi somin exam an nei theia a result thatak an nei vek bok ani Kolkata mission field a hian missionary lut tharapiang te kumthum chunga tan tong exam buatsaih sak thin an ni Rawngbawlna atana tong man bik le man chop ngal mai thei turang chi te sermon te ṭawngṭai dan te bangla ziak le chhir te bangla a testimony soi le thil chi hrang zirin in kai hruaina angin exam hi nei pui zia thin an ni Field Secretary Visit Program Kolkata Mission Field Secretary Reverend Vanlal Ompuya chuan bial hranga thoktu le missionary thleng thar te tlo kualin hun amang Kolkata Mission Field Mission Rawngbawlna hmun te hi in karkik le in hlat tak an ni hloma Field Secretary hian karkalta chung khan Kolkata Sharampur le Badu bial chunga thoktu te tlo chuakin in khom na hun ahman pui ani Kolkata Mission Field Media Ministry ni somni pasari thali sang ni somni le paruk khan
Kolkata Mission Field Media te chuan committee voi som pariat na general room Kolkata Mission Field office an nei Kolkata Mission Field Media Ministry te hian working committee na pompui angin convener kai hruina hnuaya built-in in charge in ruatin field chhunga Rawngbawlna pawimawh tak nein hun an hmang thin malakna chi hrang missionary interview te zai Paul te devotional sermon te baka neat in Bible flyer te ti chua thin ani member talent thatak tak nei te pho chuana hunrem chang siam sakin lamin ti siang na te talent search te nei thin ani bok heng program te hi Kolkata Mission Field YouTube official channel asar rasmi kaltlanga ti chua thin ani ṭawngṭai pui turangen na tunlain West Bengal in thanbo ruak vuak veta BJP Bharatiya Janata Party le TMC Trinamool Congress te in beina anasar le a silai le bomthlenga in beina nen boruak arit chho le kan mission Rawngbawlna konga po mun then khata chuan BJP mi le sa te vona po andong mek in khom to lo tura vona te baka anveng chunga kal to lo tura vona te andong bok ane heng har sadna kara hian chel taka pathian chakna anrin chan tat theihna tura tan te pathian ram alo zau zel theihna tura tan te kohhran ho ten I ṭawngṭai puimol molang u Central Region Missionary Retreat nisom ni le pariat atanga somthum le pakhat May sang ni som ni le paruk hian luangmol kohhran aizola man ani dona Kolkata Mission Field lama thoktu te po he program mang tur hian anin buatsaih mek ani retreat program tluang taka an man theihna turin I ṭawngṭai puyang u Tripura Mission Field Professional Ministry Rawngbawlna kalpui meka Missionary-te zinga pun thui thiam ten an mani tho na hmun an mani quarters a pun thui zirtir na an kalpui theinan training thakhat chhunga tan field headquarters Agartala nei mek ani tuna hian missionary nula panga te hnena training hi pek ani a hei hi chhun zom zel tum ani bok ani tunkar chhungin Tripura Mission Field a ringthar pakhat an nei headquarters pu albadlal mangaya coordinator pukelal dong liana mission promoter le pulal du oma mission promoter te chu kachar tlang mission hun hrang tlo in anjin chuak mek an kalna huna pianga tluang taka hun an man theihna turin I ṭawngṭai puyang u Synod Mission Board nuaya High School Leaving Certificate Result 2025 to 2026 session khai khom na ilongai thang Synod Mission Board nuaya hian high school som le pakua kan neya an result in mun hetiang hi ane pakhat na Presbyterian Mission School Garmura number of appear som pakua anni a number of pass som le pariat anni a fail pakhat a oma first division a pakhat a pasa second division a som pathumin an pasa third division a pali letter hi patni ania an pass percentage hi 94.74 ani GEMS barotila appear hi som patni an oma pass som patni an om boka distinction a panga in an pasa first division a patni second division a som letter hi pali ani a 100% an pass ani JES lakla appear hi somthum an ni a pass hi somthum an ni boka tichuan first division a panga in an pasa second division a somni le panga letter pakhat pass percentage za ani JMH jonai number of appear hi somni le patni ni a number of pass somni le pakhat number of fail pakhat first division a mi panga in an pasa second division a mi som panga third division a pakhat number of letter hi pali ani a pass percentage hi 95.45 ani
Oriental High School Silchar appear somngale pali ni a somngale pathumin an pasa pakhatina fail ani distinction a pahni an pasa first division with star a hian pasari in an pasa first division a mi somthumle pali second division a mi pakua third division a pakhat number of letter hi 76 somsarile paruk ani a pass percentage to 98.15 ani Presbyterian Mission School Hamren appear hi somthumle panga ani a number of pass somthumle pathum ni in number of fail hi pahni ani tichuan first division with star a pakhat in a pasa first division a pathum second division a somni le pariat third division a pakhat number of letters hi panga tichuan an pass percentage hi 94.29 ani Presbyterian Mission School Koilamati number of appear hi somni le pali ni in number of pass po somni le pali ani a first division a pathumin an pasa second division a somni third division a pakhat number of letter hi som pali ni in pass percentage hi 100 ani Presbyterian Mission School Diphu number of appear somthumle pasaria mi somthumle pasariin an pasa first division with star pakhatina pasa first division a som pariat second division a som pariat tichuan number of letter hi som parukni in 100% in an pass ani RMHS Karimganj hi number of appear 76 somsarile paruk ani a number of pass somsarile paruk tichun distinction a mi som pathumin an pasa first division with star a mi somnile pasari first division a somthumle pakhat second division a mi panga in an pasa tichuan number of letter hi za somkole pali ni in pass percentage hi 100 ani bok ani SPHS Bairakunda a hian number of appear somnile paruk ani a mi somnile panga in an pasa mi pakhat a fela tin first division a mi som panga in an pasa second division a mi somin an pasa number of letter hi som panga ni in pass percentage to 96.15 ani SPHS Maduri Pathar number of appear mi somnile patni ne a number of pass somnile pakhat ni in mi pakhatina fela first division with star panga in an pasa first division a mi som panga in an pasa second division a mi som nile pakhat number of later hi 38 ni in pass percentage to 97.62 ani Winchester School number of appear somthumle panga ni a number of pass hi 24 somnile pali ni in mi som pakhat an fela first division a pahni an pasa second division a somnile pakhat third division a pakhat pasin number of letter hi pathum ani a an pass percentage hi 68.57 ani TMS Khashan number of appear somthum ani a number of pass som pakua compartment som pakhat an neya distinction a pakhatina pasa first division a panga in an pasa second division a pariat third division a panga number of later hi pariat ni in an pass percentage hi 63.33 ani Salem boarding number of appear hi somthumle paruk ni in pass hi somnile paruk an oma fail som an distinction a pakhatina pasa first division a pahni second division a som pali third division a pakua number of later pathum an pass percentage hi 72.22 ani Synod Home Mission School Bungtlang South number of appear som pakua number of pass som pakua distinction a pahni in an pasa first division a pali second division a som third division a pathum number of later pariat
100% an pass ani Synod Home Mission School dam pareng puya number of appear 16 som paruk ni a number of pass som paruk ni in first division a pakuin an pasa second division a pasari ti chuan number of later hi patni ni in an pass percentage hi 100 ani Synod Home Mission School tlabung number of appear pariat ani a number of pass pariat ni boka ti chuan distinction a pathumin an pasa first division a pathumin an pasa second division a patni number of later hi pakwani in an pass percentage hi 100 ani Calvary High School tuidu a hian number of appear somkole pathum ni in number of pass po somkole pathum ni a distinction a pakhata pasa first division a somni le patni pasin second division a somni le pakwen an pasa third division a somni le pakhat ni in an pass percentage hi 100% ani BEHSS Nogam number of appear somli ni a number of pass somli ni boka first division a mi som pasarin an pasa second division a somni le pathumin an pasa tichuan an pass percentage hi 100% ani bok ani tichuan school som le pakua atanga naupang exam zirlai exam kan nei zong hi mi zaruk somnga le pali ani a zaruk somnga le pali atangin zaruk som panga in an pasa compartment som pakhat kan neya fail hi somni le pariat kan neya distinction po somni le pariat kan neya ni tin first division with star somli le pakhat kan neya first division a mi za somko le parukin an pasa second division a zathum le pariatin an pasa third division a hian mi somli le pasar in an pasa tin number of letter hi zali le patni ni in pass percentage kan school som pakua a kan pass percentage hi 94.03 ani tichuan 100% a pass omna school hi som kan neya pass chiat na mun tera hianin pass percentage hi 63.33 ani kha kumina high school leaving certificate result kan mission school a kan han nei dan te chu an ni ole khati zong kha tu kena weekly recap hun kan han man thei te chu ni a kar le pathian ni jing a hun nga ya kan mang le thei tura nga yela thir tu le ngai thatu zong te voin hun lim taka mang turin du sakna kan hlan chewa lalpan malsom vek chu ro se